Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha, mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikira amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Ntago turi bwirirwa tuvuga byinshi, turabasuhuje aho muherereye hose, yaba abari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba hose muri rusange, ndetse no ku isi kubabasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Iyo ngira ngo ni introduction yacu dukunze gukoresha yuko inkuru zacu zifunguriye buri muntu wese ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda akaba yabasha kuzumva ndetse agatanga n'ibitekerezo. Rero tubahaye ikaze n'aya makuru ya muri iki gitondo cy'itariki ya 17 kugira ngo turebe ngo bihagaze bite iwacu mu Burundi bwiza. Ntago biri butinde rero turareba mu by'ukuri menace ikomeye cyane izindutse ku gihugu cy'u Burundi, ndetse biravugwa yuko igikuba cyongeye gucika mu badede, nyamuneka turabwira yuko ubakakanye makuru dufite kandi adasize ivumbi. General Niyombare yaba yaramaze kugenda agera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu ibanga rikomeye cyane. General Niyombare ni umugabo abadede bumva imitima igahungabana. General Niyombare ni umugabo mu by'ukuri mu bihe bitandukanye wakomeje kugenda agaragaza yuko na Perezida Evariste Ndayishimiye yaba mutinya. Murabizi neza umwaka wa 2015 saga yigeze kuba kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, ubwo uyu mu general yakoraga cyangwa se yadekararaga kudeta, ariko ikaba imfabusa uyagahunga igihugu. Ariko mu guhunga igihugu amakuru dufite ntabwo yigeze ahungira kure, yarari mu burasirazuba bwa Kongo. Tayari Niyombare yamaze kugenda agera hehe? Agera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tubabwira iby'iyi nkuru ndetse n'ububwino, ariko nyamuneka tukiri aho ngaho muze kutwumvira ibyo uyu mugabo arimo aravuga. Ni Reverien Ndikuriyo avuga ati wiyunga na M23 nubwo waba ugenda mu ndege tukumanura tugushyira hasi. Mugabo nkunda cyane kubera ibiganiro bye, Reverien Ndikuriyo, umwe mu bakadire bakomeye ba CNDD FDD. Ariko nyamuneka sinzi wenda niba ibi ngibi uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD, akaba n'umudepite ukomeye cyane hara mu gihugu cy'u Burundi. Sinzi niba mu by'ukuri ibi ngibi yavuze muri iki gihe niba nizi saha yabivuga. Ibi yabivugaga inyeshyamba za M23 ziri mu birometero 200 uturutse i Bujumbura, ubwo ndavuga Mbaze Bujumbura ujya i Goma, ariko nako ntago M23 yaranakageze i Goma. Ibi yabitangaje mu by'uko M23 ikiri mu bice bya za Kicanga muri Masisi za Mweso iyo ngiyo kure. Ariko bizi saha M23 nubwo bwose yamaze kugenda ikorwaho bikomeye cyane n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biragaragara yuko noneho uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yagira iki, yahindura imvugo. Turaza gukubitira mu nkambi zitandukanye z'abanyamurenge ndetse n'abakongomani benshi bagiye bahungira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Tubabwire imikwabo ikomeye cyane irimo irakorwamo nyuma yuko bakiriye amakuru akomeye cyane yuko uyu Niyombare n'abarwanyi biwe cyangwa se n'abamushyigikiye baba barageze ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse mu bihe bitandukanye bakunze no kugenda barashinza abanyamurenge bashinzwa gukorana na Twirwaneho ndetse n'uyu mu General Niyombare. Rero biravugwa yuko hariya mu Gatumba ndetse no mu yandi makambi atandukanye ari hariya mu by'ukuri hafi y'imbibi z'igihugu cy'u Burundi na Kongo, harimo harakorwa imikwabo ikomeye cyane irimo irakorwa n'imbonerakure nyuma yo kuba bahawe amabwiriza akomeye n'abayobozi bakuru ba CNDD FDD kugira ngo bakore icyo gikorwa. Bamenye nyamuneka ngo bihagaze bite kuri aya makuru barimo baragenda bakira. Andi makuru nshaka ko tuza kugenda tugarukaho, nyamuneka amakuru dufite muri iki gitondo ni menshi. Naho ingabo z'u Burundi bivuga yuko zirimo ziragenda zigaruka ku butaka bw'igihugu cya Kongo nyuma yo kumva yuko abarwanyi ba M23 mu by'ukuri bamaze kugenda bahabwa amabwiriza ndetse bashyirwa no ku gitutu cy'uko bagomba kurekura uyu mujyi wa Uvira. Ariko nashaka tuze kugenda tugira ibyo tuganira ku baturage bo muri Uvira bamaze kugenda bandikira Perezida Donald Trump bagira ibyo bamusaba, bamubwira yuko mu by'ukuri ari bo bakwiye guhitamo uko bayoborwa ndetse n'ababayobora. Niba izi saha M23 yarafashe uriya mujyi wa Uvira abaturage bagaserebura, none Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yamaze kugenda itegeka yuko izi nyeshyamba cyangwa se
aba barwanyi barongowe na General Sultani Makenga bagomba gusubira inyuma. Ibi ni ibigaragaza yuko nyamuneka turacyagendera ku gitutu cy'amahanga, turacyari mu cyo bita neocolonialism cyangwa se ubukoloni bushya, aho ibihugu by'i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga tugakora, nyamara twebwe tuzi ibidukwiriye, tuzi ibyo dukwiye kuba twashyira imbere, cyangwa se tuzi abayobozi twakabaye dutora bakaturongora cyangwa se bakatuyobora, ariko ibihugu by'i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byavuga twese tukikiriza tukavuga ati ndiya fund. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Turaza kwikoza nanone nk'ibisanzwe i Bujumbura turebe ngo bihagaze bite nyuma y'inama yabaye ku munsi w'ejo ya CNDD FDD. Bari mu mahane, mu by'ukuri bari mu kuba batari ibyo batari kumvikana. Ibyo batumvikana ni ibiki? Murabizi neza yuko mu gihugu cy'u Burundi umwaka wa 2027 harimo harategurwa amatora akomeye cyane. CNDD FDD nibyo iziyamamaza, ibyo byo nta dabtifuri birimo, ariko hamwe nuko iziyamamaza, izi saha ntabwo turamenya ngo CNDD FDD izahagararirwa nande muri aya matora. Aya matora ateganyijwe CNDD FDD izahagararirwa nande? Ni izo ntonganya ziri hagati yabo, ndetse ejo twari twanababwiye mu kiganiro twabwiye yuko hamaze kugenda hacikamo ibice bitatu. Ni igice cy'abashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye yuko yakiyamamaza akayobora uyu mugambwe wa CNDD FDD. Hakaba n'ikindi gice gikomeye cyane, ubwo icyo gice cy'abashyigikiye Evariste Ndayishimiye niho harimo abagabo nka ba Reverien Ndikuriyo. Hakaba n'ikindi gice kirimo abagabo nka ba Bizimana, mu by'ukuri Augustin Bizimana ni Gaspard Bizimana Gaspard, umugabo w'umuhanga cyane. Hakabamo bitabanda kugarika cyangwa se umwite mu by'ukuri uyu nguyu ni generali, ntago biri kuza neza, ariko ndakugarika ngira ngo niyo sirino dukunze gufata cyane kubera yuko ari nayo bamwita. Icyo gice nacyo kiri ukwacyo, kidashyigikiye yuko neva habe na gato yakongera kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Hakaba n'ikindi gice cy'abasirikare bo barimo barakubitira agatoki ku kandi bavuga bati umuperezida dufite igihugu aracyoretse. Ibi rero ni ibigaragaza yuko hagati muri aba badede ubwabo ikibazo kirimo, ni ikibazo bagomba kwicara bakakiganiraho. If not, cyangwa se nibatabiganiraho, nyamuneka imvururu hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse muranabizi neza yuko na kudeta ishoboka. Iki gihugu cy'u Burundi ni igihugu buryo kigira abaturage batagira imikino. Wenda katureka abaturage, abasirikare n'abayobozi bakomeye by the time byo hatari ibyo bumva bitabaza uburyo bushoboka bwose kugira ngo barebe yuko bagira uburyo barongora igihugu cyabo, igihugu ciza cy'u Burundi, nk'uko abaturage b'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda babigaragaza. Nshuti bavandimwe, ngira ngo ni byinshi turi buza kugenda tugarukaho. Turaza kugenda tureba abaturage b'Uvira ibyo bamaze kugenda basaba Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Colonel Nangaho yavuze ko uyu mutwe wa 23 mu by'ukuri ugomba kuba wavuye ku butaka bw'igihugu ku butaka bwa Uvira, ariko nanone atanga gasopo, aravuga ati ntago twemera yuko ingabo z'u Burundi zigaruka muri uyu mujyi. Aka kantu mukumve neza kugira ngo wenda dusoze ikijyanye n'ingingo tujye kuganiraho. Aravuga ati ntago tujye kuva muri uyu mujyi kugira ngo abakongomani tubagabira abarundi, niko yaje kuvuga. Ariko atanga no guhumuriza, ntago nzi nabavuga ngo impumuriza, atanga ihumure ku butegetsi bw'abadede. Arababwira ati nta na rimwe twebwe tuzigera tureka cyangwa se tuzigera twemerera yaba imitwe yitwaje intwaro, yaba umwanzi w'igihugu cy'u Burundi kuba yaducamo cyangwa kuba yatwitwaza yagendera muri twebwe ngatere igihugu cy'u Burundi. Ibyo ni byatangajwe na Colonel Nanga, ndetse anavuga yuko M23 burya itari bufungire kure, ntago iri bujye kure. Twarabibabwiye ku munsi w'ejo, ariko na Colonel Nanga amaze kugenda bitangaza avuga yuko nubwo bagiye kuva Uvira, kuva Uvira ntago bivuze kuva Gatogota, ntago bivuze kuva Sanje, ntago bivuze kuva Ruvunge, ntago bivuze kuva Kamanyora, ntago bivuze kuva aho hantu hose ingabo z'u Burundi
zabanje mbere ko zifata umujyi wa Uvira. Niba rero M23 itari buve muri ibyo bice, ibyo ngibyo ni bigaragaza yuko nyamuneka bisa naho hari icyizere bishobora kuza gutanga, kukuba no mu gihe imirwano bakongera kuyisubukurwaho, bakongera kubona uburyo bakora self defense mu buryo bworoshye butabagoye. Reka dusome iby'iyi nkuru nk'uko twayitangiye, nk'uko bimwe mu bitangazamakuru ariko mu by'ukuri bigenda byandika ku nkuru zicukumbuye. Ni igitangazamakuru cya Jeune Afrique. Murabizi neza yuko inkuru iki gitangazamakuru kiba cyamaze kugenda gisohora, ni inkuru akenshi zizewe kuko babanza gukora ikintu kimeze nk'ubutasi. No, ntabwo ari Jeune Afrique, na African Intelligence, pardon, mumbabari, African Intelligence ni igitangazamakuru gitangaza ibintu kandi ibyo gitangaje bigakunda cyangwa se bikaba. Amakuru aravuga yuko muri iyi minsi inyeshyamba za M23 zinjiye mu mujyi wa Uvira, ndetse ibi ngibi bikagira ingaruka ku basirikare b'igihugu cy'u Burundi. Bamwe bagafatwa amatekwa, abandi bakicirwa mu bice bitandukanye, ariko abandi bakaba bagenda bahabwa igisirikare cy'u Burundi. Amakuru y'ubwino ahari biravuga yuko uwo bita General Niyambare yaba mu by'ukuri ari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi byabaye mu gihe inyeshyamba za M23 ngo zishobora kuba zaramaze kugenda zinjirirwa cyangwa se zifatanya na Twirugo n'uyu mutwe. Aha banditse yuko ari M23 mu ibanga rikomeye cyane ikorana na Red Tabara. Iyi Red Tabara rero n'izi saha bivugwa yuko yaba yarakoranye na bamwe mu bakadire bakomeye cyane mu butegetsi bwa Gitega, ndetse bakanaha cyangwa se bakaba banabizi neza yuko uyu mugabo Niyombare ari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, hari ibyo arimo arategura we n'abasirikare mu ibanga rikomeye cyane. General Niyombare bivuga yuko ari umugabo uri connecte n'igisirikare cy'Igitega, kuko baramuzi neza ko ari umugabo w'impinduramatwara ndetse utanagira ubwoba. Benshi banavuga yuko bizatinda bigashira kera uyu nguyu azayobora igihugu cy'u Burundi. Nubwo abadede bo batabyumva, abadede ntabwo babyumva habe na gatoya. Perezida Neva ngira ngo ashobora kuzaba nk'imvugo Yoweri Museveni Kaguta yigeze avuga ati yo Kotapine yinjiye mu igare bayikubise. Kotapine sinzi niba munayizi, ariko wenda abatwaye igare barayizi. Ati ibigomba kuba ivamo ikubiswe nanone n'ubutegetsi bw'abadede. Rero ndabona kuvuga yuko bafashe ubutegetsi mu myaka za 90, mu by'ukuri ubwo bavugaga yuko bari barakoronijwe cyangwa se bagirirwaga nabi n'ubutegetsi bavugaga ko ari ubutegetsi bw'abatutsi. Ndabona yuko mu by'ukuri kugira ngo abadede bave ku butegetsi ubwabo nibataryana ubutegetsi bazaburekura habayeho intambara ikomeye cyane. Ariko ikiriho cyo nuko yaba abasirikare ntibumva politike ya Muvoma, bamwe mu badiplomate na mu banyepolitike basa naho ari inshabwenge nabo ntibabyumva neza. Abasirikare ntibabyumva, abadiplomate ntibabyumva, n'abandi bagiye batandukanye ntago babyumva habe na gatoya, cyane ko banabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye nyamuneka ari umwe mu badafite ubushobozi bwo kuba bayobora iki gihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye. Bigaragara ko cyagiye kigira ibibazo bya politike mu by'ukuri. Iyi nkuru rero ngira ngo tubagejejeho yagaragazaga yuko mu by'ukuri uyu mugabo yaba ari ku butegetsi, yaba yarageze ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko akaba yarinjiye mu ibanga rikomeye cyane. Arimo arakorana na bamwe mu basirikare bakomeye cyane kugira ngo barebera hamwe ibyo tumaze iminsi tubabwira yuko hari kudeta yaba irimo iragenda itegurwa. Ariko tukiri aha ngaha, reka turebe kuri iyi mikwabo ikomeye irimo iraba mu makambi atandukanye y'impunzi z'abakongomani, by'umwihariko z'abanyamurenge bari hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko mu bihe bitandukanye ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwakomeje kugenda bushinza abanyamurenge yuko ari bo bagira uruhare mu gutanga amakuru ku mwanzi w'igihugu cy'u Burundi. Banavuga yuko ngo twirwaneho na Red Tabara
ngari bamwe. Nyamuneka, nk'uko u Rwanda rujya ruvuga yuko FDLR iri ku butaka bwa Kongo, kandi FDLR akaba umwanzi uhoraho ibihe byose w'ubutegetsi ndetse na leta y'u Rwanda, no mu Barundi bavuga yuko Red Tabara ari umutwe witwaje intwaro ugambiriye kugirira nabi Abarundi ndetse no gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi. Rero ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi CNL buriya kugira ngo bategeke ingabo kwiyongera mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bya Mikarati, Bijombo, Bibogobogo, Minembwe, Mikenke, aho hose kuhongerwa nuko bari babizi neza yuko Red Tabara yaba irimo irakorana na Twirwaneho. Aka kantu mukumve, rimwe na rimwe tujye twumva ibyo ubutegetsi bw'abandi nabo bavuga, cyangwa se tujye twumva mu by'ukuri ibyo Abarundi bavuga. Niba izi saha leta ya Kigali ivuga yuko FDLR ari umutwe w'iterabwoba, nta nubwo ari n'umutwe witwaje intwaro, ni umutwe w'iterabwoba, kandi koko nibyo, ntabwo twatinye kubivuga. Ntabwo wagira uruhare mu kwica abaturage inzirakarengane ziri hejuru ya miliyoni mu gihe kitangana n'iminsi 100 ngo uhunge udahawe ubutabera, na udatanze, utaryojejwe ibyo wakoze, ngo umbwire ngaho wajya wakidegembya. Icyaha ni icyaha, utinye ko icyaha igihugu gishobora gushora n'amafaranga kugira ngo umunyacyaha afatwe, nyamara utibwira yuko igihugu hari uburyo cyunguka mu buryo buri financial. Oya, igihugu cyunguka kubera yuko igihugu by'umwihariko uwakugiriwe nabi yabonye ubutabera, ndetse n'uwakoze nabi yabiryojejwe. Aha rero igihugu cy'u Burundi gifite impungenge yuko ubwo bitewe n'ubutasi buva muri CNL, cyangwa se ubutasi bukorwa n'ubundi n'izi ngabo z'u Burundi, by'umwihariko igisata gishinzwe ubutasi, niba baragaragaje ko Red Tabara irimo irakorana na Twirwaneho, bakongera bagatangaza ko Red Tabara ishobora kuba ikorana na M23. Sinzi impamvu amugani ku ruhande rumwe ingabo z'u Burundi tutazumva. Niba iyi Twirwaneho ari umwanzi w'akadasohoka w'igihugu cy'u Burundi, ndetse mu bihe bitandukanye Twirwaneho ikaba yaragiye ikora ibikorwa, nako Red Tabara ikaba yaragiye ikora ibikorwa bitandukanye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, harimo kugaba ibitero bakica abaturage. Murabizi neza ko mu bihe bitandukanye ibintu byabaye. Ntabwo rero ubu igihugu cy'u Burundi twagitemeraho itaka ku byo gitangaza. Bakabaye mu by'ukuri bajya ku butaka bwa Kongo, bakajya kugira iki, bakajya kurwana cyangwa se gutsinda iyo Red Tabara yagiye mu bihe bitandukanye ihungabanya umutekano wabo. Ariko ikintu gitangaje, ese urarwanya Red Tabara ufatanya na Mai Mai, ufatanya na Wazalendo, ufatanya na zose, ubwo Mai Mai za Biroze Bishambuke, za Ngoma Nzito, za izo ni Mai Mai zose, ufatanya na za Pareko n'indi mitwe myinshi akamvagara intazi, ngo kugira ngo ngurwanye ngo Red Tabara. Ibyo bintu rero mu by'ukuri bikaba n'ikibazo. Ikindi kintu, ingabo z'u Burundi zageze hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo zisa naho zideviye misiyo yari zijyanye. Buriya Burundi iyo bujya ku butaka bwa Kongo kugira ngo bajye guhangana na Red Tabara, ntacyo byari bitwaye. Ariko niba Burundi bwaragiye bugafunga inguni bukajya gufatanya na leta y'Kinshasa guhangana na M23, M23 nta kindi kintu bagombaga gukora ni ukugira ngo nayo yerekane yuko igomba kwihagararaho, cyane cyane yuko u Burundi bwari bwaramaze kugenda bunayitenguha mbere yuko intambara itangira 2022. M23 yagiye i Bujumbura kugira ngo bajye kureba ibyo baganiraho, kugira ngo bagire ibyo bumvikanaho. Perezida Evariste Ndayishimiye aharira abakongomani kese n'ibibazo byabo, ariko byarangiye mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi by'umwihariko FDNB igiye ku butaka bwa Kongo gufunga inguni. Ntabwo rero icyo twopoza ari uko igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye ku butaka bwa igisirikare cya leta y'u Burundi cyagiye ku butaka bwa Kongo kujya kurwana na Twirwana na Red Tabara, ahubwo ibikorwa byakozwe nyuma nibyo byagiye bituma mu by'ukuri misiyo y'ingabo ku Burundi, misiyo y'ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo abenshi bakomeza kugenda banayikemangaho. Ntabwo wafata imbonerakure ngo zirungike mu buseruko bwa Kongo, ngo ufate abasirikare bari hejuru 20 ubashyire mu bice bitandukanye by'iki gihugu by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, ngo umbwire ngo nibyo abo basirikare bakabaye bajya kurwana na Red Tabara. Niba koko u Burundi bufite amakuru yaho Red Tabara iherereye, ariko kwisanga
wabohoje igihugu cy'abandi, binazwi neza yuko uri kuri ubwo butaka, wagiye kurwanya abanyagihugu. Iyo abanyagihugu bafite ubushake n'ubushobozi baremera bakarwana impundura kugira ngo bakwereke yuko igihugu ari icyabo kandi biteguye kuba bakirwanirira. Byagorana kubona ibice by'abakongomani bigirwa ingaruzwa muheto n'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko FDNB. Ibi rero nibyo bituma mu by'ukuri mu bihe bitandukanye tugenda tubona operasiyo zikomeye cyane zinyeshyamba za M23 bagenda bakora kugira ngo batange isomo rikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi ziri hariya mu bice bitandukanye by'iki gihugu mu by'ukuri cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wenda tugana ku musozo, mudukundire inshuti bavandimwe, tuze kugenda tureba igihe Colonel Nangaa amaze kugenda atangariza yuko M23 igomba kuba yavuye hara ku butaka bw'igihugu, by'umwihariko M23 igomba kuvara ibuvira. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bikuru cyangwa se n'ubuyobozi bukuru bwa AFC M23, Colonel Nangaa yamaze kugenda atangaza yuko biri bukore bikurikijwe amategeko yuko ingabo za M23 zigomba gukora withdrawing cyangwa se kuva muri uriya mujyi wa Uvira, nyuma y'icyumweru uyu mujyi ufashwe n'inyeshyamba za M23. Bikavugwa yuko M23 itari bufungire kure, iri bugende ijya mu bice yabanjemo kugira ngo mu by'ukuri bizeze yuko umujyi wa Uvira basa naho bawubererekeye. Ibi ngibi birahita bituma mu by'ukuri benshi bibaza bati, ese iyi M23 n'ubundi ivuye mu mujyi wa Uvira cyangwa se igiye kuva muri uyu mujyi wa Uvira, ariko mu kuva Uvira igakomeza kuguma mu bice biri strategique 100% bibemerera kuba anytime mu gihe bapanga operation n'ubundi uwo mujyi bawukuramo. Muribwira neza ko M23 yavuye ibuvira? Tukajya tumera nk'abanyepolitike, mu by'ukuri twe tujye tugerageza dukoresha ubwenge. N'abanyepolitike nibyo bakoresha ubwenge, ariko ubwenge bwabo bashyiramo na siyasa, aho umunyepolitike ashobora kukubeshya ikintu ukacyumva kandi ukacyemera ndetse ukanashyira mu bikorwa ibyo agusabye, nyamara atiteguye kuguha ingurane y'icyo wenda we ashaka kugira. Hari umwe mu basesenguzi nigeze kubona avuga uti, umunyepolitike yiyamamaza akugurira inzoga, ariko iyo nzoga nubwo bwose ayikugurira urayemera ukanamutora, ukajya kumutora wambaye ibirenge. Mwumva aka kantu? Ntabwo utekereza kuri ibibazo wowe bwite ufite kandi bigukomereye, birimo n'ibibazo by'ubuzima cyangwa se ubukene, ariko iyo nzoga akuguriye, iyo nzoga unyweye akuguriye, ire wumva yuko ari we ukwiye guhundagazwaho amajwi yose ndetse akanatora. Nyamara iyo nzoga urayinywa unayisimbeye, wenda ni umunsi umwe, ejo uzabyuka hangover yagushizemo, noneho mu by'ukuri nibwo uzatekereza ukabona yuko mu by'ukuri twari uduhenda abana washikishijwe. Ibyo rero mu by'ukuri ni ibigaragaza yuko M23 yo itari buve muri uyu mujyi wa Uvira. Nibyo irawuvamo, ariko irasiga irabigifite n'ubundi bice bitandukanye biri strategique, ku buryo isaha n'isaha ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwaba mu mujyi wa Uvira. Izi nyeshyamba mu by'ukuri ziteguye kwita zisubira muri Uvira kugira ngo zigiye gutabara abaturage, nk'uko rwose ejo twabibonye rwose abaturage bigaragambye bavuga bati, nyamuneka Amerika uratugabye, Amerika udusubije habi kandi twe twamaze kugenda twizera ubuzima. Twebwe rero reka dusoreze hano ingingo z'amakuru twabateguriye ndetse n'ubusesenguzi. Nyamuneka nimuza kunezezwa mukanyurwa n'ibiganiro tubahereza, nimuza kubona yuko mukwiye gukora subscribe, just do it, ntiwigire ubitekerezaho.